आता पळोवया गोंयभर जाल्ल्यो बाल दिनाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी। सिद्धार्थ गोवान चिल्ड्रन्स डे निमतान पेंटिंग सर्त दवरिल्ली। I'm Rebel. Hi, I'm Aarti. We represent the HR team at Hotel Siddhartha Goa. Since it's Children's Day today, we had a host of activities lined up for the day. As a part of CSR, we had students from Sanjay School come here and indulge them in a very fun activity, that is a painting session. We welcome them at the lobby level. Our entire management team welcomed them at the lobby level, which we brought them down to one of our banquet hall, STB, where we had a lot of activities lined up, like we danced, we played games, and then in the end we had a painting activity. And in the end we would like to wish all the children in India a very happy Children's Day. मडगांव फोनिक्स स्पोर्ट्स क्लबाची ल्हान भुरग्यां खातीर कार्यावळ जाली। आज 128वी बर्थ एनिवर्सरी पंडित जवाहरलाल नेहरूची। नेहरू हो एक आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया अशें म्हणून मानतात आनी ताजो विचार असो आशिल्लो की द चिल्ड्रन ऑफ टुडे इज द कंट्री ऑफ टुमॉरो, इज द इंडिया ऑफ टुमॉरो। म्हळ्यार भुरग्यांक जर बरे वॅल्यूज आमी दिले, भुरग्यांक जर आमी बरे भशेन वयर काडली, बरे एज्युकेशन दिले, बरे वॅल्यूज दिले, बरे बरोबर जगूंक शिकयले, जाल्यार आमचो देश फुडें वचूंक शकता। 70 आमेड्या सरकारी माध्यमिक शाळेत बालदिन मनयलो। जेन्ना पंडित जवाहरलाल नेहरू खंयच्या रस्त्यार वयताले तेन्ना मुद्दाम गांवांतले भुरगे तांकां टाटा करताले, बाय बाय करताले, चाचा नेहरू म्हणटाले। तशेंच नेहरूजी केन्ना गाडयेन वयताले तेन्ना भुरग्यांक पळोवन थांबयताले, तांकां विचारताले कशें आसा, विचारपूस करताले। त्या खातीर भुरग्यांचे आनी चाचा नेहरूचे संबंध बरे आसले आनी म्हणून बारीक भुरग्यांक चाचा नेहरू खूब आवडटाले आनी चाचा नेहरूकय बारीक भुरगे खूब आवडटाले। म्हणून तेणी आपल्या दिसा आपलो दीस न मनयता ते दिसा बालदिन मनोवचो म्हणून संपूर्ण आयज भारतांत बालदिन म्हणून मनयता। काँग्रेस हाऊसात फुडाऱ्यांनी बालदिनाक आदलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूची जयंती मनयली। चिल्ड्रन्स डे निमतान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान केंद्र सरकाराच्यो आंबेडकर मेरिट शिश्यवृत्त्यो वाटल्यो। And I'm feeling very good because it's very helpful for my future as they are providing so much amount, and 50,000 is not a small amount for people like us. So I take this opportunity to thank Dr. B.R. Ambedkar sir for doing so much for us. Dr. Ambedkar Merit Scholarship given by Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India has been granted today to 4 of the students out of 6 selected. The 4 students who have received it all are girls, and they have received a scholarship amount from 50,000, 40,000 and 20,000, then 20,000 each, depending upon the level of the merit they have displayed in the secondary school examinations. The other 2 students selected have not been present, and they shall be given it separately. We decided that the merit scholarship be provided to the students on the day of the Children's Day. वास्को आशादीप हे खासा भुरग्यांच्या शाळेत व्हीलचेअर वाटल्यो।
Today it's a memorable Children's Day at Ashadi because our chief guest, Chairman of Marunga Port Trust, I.J. Kumar, will be inaugurating this lift. This lift will give accessibility to our wheelchair-bound children to have access to the first floor wing and also give them a full potential growth. It will benefit around 20 to 25 students and more in the future too. So this is going to be a historical day for all of us at Ashram. And thanks to our donor, Dr. Shastri, for his open-heartedness to help out with the lift project, and also MPT Marunga Port Trust to carry out all the civil work. And I thank the chairman. आपाच्या फुडाऱ्यांनी भुरग्यांचे हक्क तांकां मेळपाक जाय म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यांक निवेदनां दिली. आमकां जाय 100% सेफ्टी ऑफ आवर किड्स, आमच्या भुरग्यांक, आनी हेका लागून आमी आज हें पिटिशन दिलां. आमचे दोन मुद्दे वेरी इम्पॉर्टंट डिमांड्स आहा आमचे की साऊथ गोवांत, साऊथ डिस्ट्रिक्ट गोवांत आमचे VAU दॅट इज विक्टीम असिस्टन्स युनिट स्टार्ट करचें म्हणून ताबडतोब. दुसरें म्हणल्यार आमचे पंचायतांत आनी म्युनिसिपल लेवल आमकां 5 मनशाची कमिटी स्टार्ट करपाक जाय, कित्याक दीस इज एट द ग्रास रूट लेवल. म्हणजे गांवांत जाता पळय तें फर्स्ट ऑफ ऑल तेंचे लागीं आमचे भुरग्यांक घेवन थंय वचचें आनी दे विल गेट द फर्स्ट एड दे. So now these people have informed that there are certain demands that they have met. So we'll go through the act again, and if the demands are justified, we will definitely take corrective action. सो आमी तांकां याद करपाक आयला की हाजेर तांणी आतां मातसो आयचो दीस जो नॉर्मली सुटी आसता, भुरगीं खेळटा, आमी बोमाडे हे करतात, पूण आमी जे आमचे ऑफिशल्स आसा तांकां याद करपाक आयला की ह्या चिल्ड्रन्स डेक तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा. आनी आमी ऑल्सो मागता गव्हर्मेंटाक, तें जावं पयलींचें काँग्रेस गव्हर्मेंट जावं आतांची BJP गव्हर्मेंट जावं नाजाल्यार कसलेंय गव्हर्मेंट जावं, यू शूड प्लीज allocate enough budget to make these commissions and these police stations and all the laws effective for children. पेपरान हांव वाचतालो की मायकल लोबोन खंत उक्तायल्या की 5 वर्साचे ते 10 वर्साचे 12 वर्साच्या भुरग्यांक कोळमुटी आनी हेर जे दर्यादेग वाठार आसा, कोस्टल बेल्ट म्हणटा, थंय भुरग्यांक आवय बापूय जावं तांचे कोण तरी गायड आसता, पेरंट आसता, ते भोंवडायतात वस्तू विकपाक आनी भीक मागपाक. जावं त्या वाठारांतलो एक व्हड फुडारी म्हणपी जर असो भंय उक्तायता जाल्यार ह्या भुरग्यांक वाली कोण आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भलायकी खात्यान रक्ताच्यो 29 वेगवेगळे तरेच्यो चाचण्यो करपी 10 आयस्टेक मशिनां CSRचेर वापरूंक घेतल्यात. कलरकॉन कंपनीन 80 लाख मोडून कार्टिजा सयत भलायकी खात्याक ही मशिनां मार्च मेरेन कॉन्ट्राक्टाचेर चलोवंक दिल्यात. रक्ताच्या सॅम्पलांचो वेगवेगळे टेस्टी करून रिजल्ट दिवपी आधुनीक मशीन्स भलायकी सेवा सध्या CSR हातभाराचेर चल्ल्या. असली खंय 100 तरी मशिनां खात्याक जाय. In my hand is world's first comprehensive point of care testing machine. What is point of care? Point of care is where you can provide diagnostic test, 29 of them, okay, in this machine, and the result will come in 2 minutes. So this is a critical care point of care machine. You can take the lab, this is a lab, to the bedside of the patient, take 2 drops of blood, use cartridges like this, put 2 drops of blood in these cartridges, and the result will come in 2 minutes. Not only that, you can print the result, you can transmit the result through an Wi-Fi to an hospital information system, to an LAN, etc., etc. This machine can also store 1000 results by itself. Okay, and from an operator competency standpoint, very easy to use. You don't need an healthcare technologist to use it. Even a nurse can use this. Most of the cartridges that we have are clear waved. So this is another milestone that we are considering. I'm sure that this machine will benefit and save a lot of lives. गोंयांत क्रूज टुरिझमाचो सीझन सुरू. दुबय सावन सुटिल्ली नॉटिजा पयली क्रूज बोट 550 टुरिस्टांक घेवन मंगळारा मुरगांव बंदरार पावली.
क्रुजावेल्या टुरिस्टांक एमपीटीन येवकार दिलो. मंगळारा सुमार 550 टुरिस्ट मुरगांवा देवले. क्रूज लायनर पयली भशेन चड क्रूज धाडिनात. क्रुजांतल्या पॅसेंजरांची सरासरी वाडल्या. टुरिस्टांचो आंकडो कमी जावंक ना म्हूण एमपीटीचो चेअरमॅन सांगता. फाटल्या टुरिस्ट सिजनात 63,000 क्रूज टुरिस्ट आयिल्ले. This is actually a consolidation of shipping lines. Two shipping lines came together and they matched each other in the sense. Last year the total number of passengers was 63,000. This year the total number of passengers and crew both will be 64,000. There is no drop. But normally what will happen, every ship comes, there will be only 70% occupancy or 60% occupancy. Now the two lines, they are having an arrangement so that it will be 100% occupancy. So even though the number of vessels have come down, the occupation level in the every ship is about 2,000 passengers. So it will be in the 90-95% occupation. Earlier it has to come with the 60%, 50% occupancy. So there is no reduction in the number of tourists here. Secondly, as a Ministry of Shipping has taken a common policy that we wanted to charge the similar rate across all the ports. Mumbai to Goa, Goa Mumbai domestic cruise also will be started mostly in the mid-December. The vessel is getting ready at Mumbai. So it will be, they are pricing at around 7,000 rupees overnight. Evening they will start by 5 p.m. मायनिंग स्कॅमाचे केशीत एसआयटीन दिगंबर कामतीच्या सरकाराच्या काळात लिजांच्या रिन्युअला खातीर डिले कंडोन करपाचे प्रकरण उस्तूंक सुरू केला. बुधवाराक गोयचो आदलो प्रिन्सिपल मायन सेक्रेटरी राजीव यदुवंशीक परत चौकशेक आपयला. ब्रेस्तारा असिस्टंट जिओलॉजिस्ट शोभना रिवणकार, शेनवारा लीज होल्डर प्रफुल्ल हेदे, जाल्यार येता त्या सोमारा आदलो खण मंत्री दिगंबर कामतीक एसआयटीन चौकशेक समन्स केला. घेऊ एक ब्रेक.